Nā, kei te paparehio o Hagley mātou I o tautahi nei, I te rangi nei, ko ia tēnei te wāhi e tū ai te hui a whakamaumahara. I te kotahi tau koe hipa, I te rū whenua nui I tū ai ki roto I tēnei rohe. He nui ngā kaupapa kei te whakahaere hia I tēnei wāhi a pōpō. Kei konei anō hoki ngā ringa raupā o te rohe e whakatika ana I te atamira I runga ake nei mō tēnei hui nui kei te haere ake a pōpō. Heoi I tēnei wā I tē rātau. I roto ai I hakarongo nui I tētahi o ngā whare pakehi o te pokapū o te whaitua e mauana. Nā I tūtaki anoa Irena Smith kia I hakarongo nui I te rangi nei, ki te whakaemi ake I ona whakaaro, ko tahi tau I muri mai. Kei te titiro whakamua a I hakarongo nui, engari e kore a muri e warewaretia. They basically have to help people get over the edge and then slowly help them down, and then there's another group of people down the bottom in case anyone sort of dropped or anything. I tūtaki tuatahi tātou kia I haka whai muri mai te rū nui I te rātau. Nāna enei pikitia I tango mai te papa te kau o te umanga o Forsyth Bar I mauia ki reira mo te rima haora. Definitely it always is in the back of the mind, and sometimes when you do start sort of saying those stories again, you realise how fresh it still is, which is sort of what I've found since even a year later. It's still right there, and it's still quite visible. Ahakoa I hunuku atu te nuinga o tōna whānau ki te ika Maui noho ai. Kei konei tonu aia e mahi ana e āwhina ana ki te whakaora anō I te taone. Being involved in rebuilding it, and I think at the moment it's a bit of hard. It will be a hard slog at the start, but being able to say that you're part of rebuilding a new city and being part of it from when it fell down to when it rises again. Be almost like a bit of a privilege. Kei te whakarite a I haka kia tai atu ki ngā hui whakamahara a pōpō. Remembering those who weren't so lucky to make it out of that day. So I think it'll be good, and it'll be good for everyone to sort of put a milestone of a year behind them, and hopefully move forward. Hei te warukaraka I te ata a pōpō timata I ngā karakia whakamahara mo te rū nui I o tautahi. Irena Smith, Te Karere. Kei tōku taha ki te kororo mō ngā piki me ngā heke o te tau e pāna ki te hunga e noho nei ki roto o tautahi. Ko mita te hai tētahi o ngā kaumātu o te rohe tēnā koe. Kia ora, manahau. Ko tahi tau kua hipa pehea ngā whakaaro. Kei te hoki ngā mahara ki era I parekuri ki roti ngā horo. O ngā whare I konei, ki te rā pōpō, ka karakia mātau, ka mihi, ka poroporo aki anō, ki era o mātau. I mate I konei. I roti ngā mahi ataru. Moho anoa nei kei te rū tonu te whenua. Kei te rū tonu te whenua, ai. He wā tōna ka puta te ihu o tautahi, he wā rānei tōna ka whakarerea tēnei takiwa. Poino, ka rongo ake ki ngā kororo ngā rangatira, tō rāteo e mea na neke atu te tolu te kau, tau. Ngā ore o te tūpuna ne aru e mahi anana mahi. Ai. Pea ngā whānau Māori kei te pai rātou? Kao. Tēnei tā mātou e pauri nei. Hau hoki te tai. Ki te ngā haura taku whare, e te tari ana. I hara mai ngā rangatira nei ki te titiro ngā mātou kāinga a mātou whare. Me te mohia tonu ko tāpori Māori, ke te noho pērā tonu ai. Mita tēnā koe mihi ana mātou o te karere ki a koe mo tō whakawātea mai a koe tēnei rā. Kia ora. Kia pai hoki te rā pōpō.